U sindikatu policije kažu da policajci u Srbiji vrlo često rade prekovremeno i da za taj rad nisu plaćeni, dok im zakon zabranjuje da se bave bilo kakvim dodatnim poslom. Prema njihovim rečima, policajci 7 godina nisu dobili nove uniforme, a često nemaju osnovna sredstva za rad. Policija u odnosu na ostale državne službenike nema plaćen noćni rad, nema plaćen prekovremeni rad, nema plaćen rad za državne praznike, regres, topli obrok i tako dalje. U sindikatu se nadaju da će pregovori sa državom uspeti i da do štrajka neće doći. Međutim, oni ne odustaju od svojih zahteva, a to su povećanje plate od 40%, potpisivanje kolektivnog ugovora i izmene zakona o policiji. Pozvao bi sve zaposlene u MUP-u bez obzira na sindikalnu pripadnost, sve građane Republike Srbije da nas podrže ukoliko do štrajka dođe, jer ono što policijski službenici traže jeste samo ono što je zakonom i ustavom ove zemlje propisano, ništa više od toga. Ukoliko se u narednih nekoliko dana ne pronađe rešenje, policajci će 12. novembra stupiti u štrajk. U sindikatu napominju da će tokom štrajka biti poštovan minimum procesa rada kako bi građani što manje zbog toga trpeli, a o eventualnoj radikalizaciji protesta, kako je rečeno, odlučivaće štrajkački odbor.